Però naħseb li fil-kontest tal-pajjiż tagħna naħseb. Il-Defni splodew, ta' Le, naf, ma I think we kind of il-cartels ma kienu xaw. Fis-sens jiena nħoss li fis-sens li kien hawn cartels on a lower level, but the type of I think we invited the devil in through the back door. Iva, però Għażilna, int ma kontx leġislatur Kolombjan li daqqa waħda feċ il-fenomenu Escobar. Inti kont leġislatur elegatament. Li bdejt tiftaħ il-bibien għal nies bħala li sader. You don't need to be Escobar to be intimidating and to be scary. Biex inkunu għedna kollox. Biex inkunu għedna kollox. U hard crime Malta kien hawn. Wow. Bla dubju. Jiġifieri. Pero dawk isom ġew ingaġġati mhux as an afterthought imma bħala t-tieni parti tal-istrateġija. L-ewwel parti tal-istrateġija, saħax qed nagħmlu ħafna. Forsi digressjonijiet. Mhux postu. Kompliment. Ma kif ħanpoġġeha, to go back to the question, għaliex kellna liġijiet tajbin u l-affarijiet l-oħrajn le. Li tiktab il-liġi tajba, l-effef ħaġa minnhom dawn l-affarijiet. Ġifieri. U mbagħad trid Ma bat li tagħmel l-affarijiet l-oħrajn u ħafna diffiċli. Naslu tajtiju. Naraw xi darba naf li ma tħobbx tagħmelhom ħafna dat bassir. Nibża li le, fis-sens nibża li biex inkunu għandna kollox. Mindu ġejna taħt l-amministrazzjoni ta' Roberta Bela, qisu xi forma ta' titjib kien hemm. U jiena dejjem mhux eżin il-ħaġa li ngħid huwa li aħna bħalissa we can't tell apart good Robert from bad Robert. Xirrid ngħid. Aħna bħalissa għandna amministrazzjoni ġdida illi li kieku it had all the good intentions qiegħda tagħmel grosso modo fl-opinjoni tiegħi dak li qiegħda tagħmel. Għax inti ma tistax tibżmantella criminal networks ta' dik il-magnitude millu mal-għada isu qatt ma kien xejn. It explodes in your face. Ġifieri, these people are out to get you. Fl-istess ħin, li kieku l-intenzjonijiet huma ħżiena, at this juncture it's still too early to tell them apart. Qegħdin naraw li ġraw affarijiet li qabel qatt ma konna naħolmuhom, ta' ġifieri aħna rajna affarijiet tipo konna Dmitri jiġi xxutjat barra mill-Labour Party, at least formally, xi ħaġa li kienet unthinkable 5 years ago, ġifieri, jew rajna affarijiet bħal pereżempju prosekuzzjonijiet kontra Keith Cambry. Unthinkable, meta konna ħriġna nipprotestaw, meta 2019 li l-ħar ta' 2019. Li kieku xi ħadd qalilna li kien ħajreżenja Muscat u li konna Dmitri mhux ħajqa parti mill-Labour Party u li Keith Cambry ħajrqod Cordin, konna nfaqgħu ix-xampanja dak il-ħin, jiġifieri it would have been perceived as a success beyond our imagination. Jiġifieri, jien ma kontx noħroġ nipprotesta bit-tama li ħajreżenja Muscat. X'kienet it-tama tiegħek allura? Li inti kont hemm li inti għal-volja taf li probabbli titlef, jiġifieri, imma inti dak l-statement fl-istorja għamiltu. Għavolja taf li probabbli ħad titlef, imma importanti li tiġġiela ċorta, għavolja taf li ħad titlef. Le, fl-echo chamber tagħna kien hemm ħafna da sentimenta li għandna bżonn nżommu l-pressjoni fejni biex l-affarijiet jikkoreġu ruħhom. Fl-ekosistema tiegħi kien hemm ħafna da sentiment li jisma' jekk ħankomplu nafsu issa adesso ma jpjus biex dak. Iva, imma qed nitkellna bl-ikbar onestà jiġifieri li jiena l-aspettattivi jiena ma kienux kif ħanpoġġiha forsi actually pessimisti jiġifieri minkejja li ċajta hawnhekk imma I wouldn't have been surprised li kieku Joseph Muscat had rode it out. Jiġifieri, not at all. Għaxi fimni, l-istoria kienet they had ridden out. Saret ħafna drabi li nexxiru Water of Access. Li rrid ngħid huwa taħt l-amministrazzjoni preżenti jiena jgħidilli li rajna s-sinjali u z-żerrija tal-potenzjal tat-titjib u daw l-affarijiet kollha li semmejna. And I am encouraged. I am encouraged. So, m'intix pessimist. Imma fl-istess ħin Realist? I am encouraged, imma we have to see how things play out.